TV, oh, wisdom ni mitie SOMPA FM, he SOMPA TV. SOMPA FM. Nonum abo apaimo ahaye SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Sabrei eye hot bite ebre enaso ya yede eba abesomwo. Abusuan hye nenso. Se yenya atena sese ya na de srade ena mede to anim se frewo bi. Nabo bi amane na yi obi asotire. No bi nso mfro bi nkanchiro bi se Ghana ansem no ebraso. Ya de brewo. Ya tenase ewa hayi eye pep student one madam roma asam no ye tie do the two before you go to bed tonight. Remember to brush with pep student. Anopa ne anwumre nya anopa nya anwumre no fa anwumre de ne ka ho na nya mienu na emom kai se ebe pep student correct one pa tete age atomo one madam roma ena one ma pagya yen e de esi nkonkon so a anwumre yi ye ba bebe sensem no kama e de ama na me no mienu ya bo ho nkomo enye wonom nko a o sanse mpani se tuo wonya chiginafo a ena ya woto eno nti na chiginafo ne bie eye medimafo ba center sabre Dr. Time da so wode brade ato yeso ya wodima yen kama pa medimafo ba center e ho na me kanfo de ama wo se yade bia ye kwankro e wo nipadua num no fakọ na ye ntu ase kama emfa emawo uba titru pa ne wo a woton dokono no ya na do ani akyerem e wodome commercial bank na chiri ho no a Just Bakery one makache okope osimi ba betu dokono akoton 3 Ghana cedis pen ya tu di ama wo na wakoton sane ya wode baji bia e wo ankasa wo nchen eno no ne ya wode baji bia so no wo bia ni ho a wo ho asem ka dokono na ya kama sei just what kenki ekoye pa nanso wansa na no ya no abomoden na wode onga mama say open hand now de no aye hyeto ne kama na akoye pa wo mu nyina kan ho na wo mo eboa ama ya timi asom e wo bra ni nyina no ye ka aduane semi se wanu mu ato na wo ntimi ni a mesra pa eya no abomoden no wape time herbal mixture titi aduro eye dudo ene ya hye ne kama ni aye de nubna ene nutan e de aye ne kama no wo malaria chew wapose ye oya wa niema nhyada nkoye mfama ne padua no mu no eye time herbal mixture ena me kanfo ede ama wo bomode na pebitonom na bebo pa me see yete so ewo SOMPA 106.5 FM so enkran hai sabre kro ye ukopie mu asantemanta mu agi atomu ehwa da braka SOMPA 93.1 FM wo mu abiem kama ama manfo atie sabre kro ye asantemanta mu ho no ano womu tie pe ni ama ma yiko sanso ma tie SOMPA ehwo akatua pa no won beje eno nti ayiko 100.9 womu beje agum kama ya manfo ne tie bie ye de betwa wo SOMPO e de akoma won ma France ahenkro Paris no mu womu nyina beje so sebon yimanu makon na aboboa no ho pe e wo Paris ehwo e na danfo pa radio wa wajigum kama pa na no wo hina champion mo DJ Kingstar mo so watakwa 101.1 FM eno ya SOMPA no wo mo so abie ma manfo no ho nyina no etie bia ekoyie pa wuduru takura de a eno ya SOMPA 103.3 wo mo so abie mo kama tachima nso so mama otutu atuo mo systematic press mo wo mo press kama ama brother Philip mo nyina so de bia ka ho a eno no eye SOMPA 106.1 FM e watachima New Jerusalem ho a ya manfo tie afa wuduru sunyane a ama kwadumo ena afi ajima pambo mo wo nyina biem alaji be kwa na bro sanase osunya night market wo no a 98.9 eho koyie enkranza nso adwuma wura mo 90.7 wo mo biem manfo no nyina etie bi sabre kro ye ukodu do manso a eye 101.3 eno ya SOMPA ena do ma ho no a no do ma FM 100.7 wono so biem ye manfo no tie bi wo ho pa Kingdom 106.1 FM ewa mankasim ya wo nso wo nyina jigum finfin mantamu ba bia ekoye wo ho sabre kro yi se odi koda no so na wo hwen ya ba bia radio fo no nyina wo no ya no wo hwe SOMPA FM ya ne kita Captain Amband no ya ginam sa belaba ya ya 331 aka nyina share yan wo Facebook
SOMPA 106.5 FM Accra. And YouTube no SOMPA FM Live. www.sompaonline.com so and some bebre and ya kuche dia gu ani ene egu apaso no so no. Ni nyina eka ho no ebie. Afei kanahia ban radio. Wono so kanahia nkra ha ya waje agu ma omanfo no enyina etie bi ewo ho. Me a medi dwumade ho chia me dia ma wo me din. Odoma nkoma chia me OBREMPONG nana kwaku ampoma. No nsi abope abejafo nka ebeka ho near the hot bite kase ne nto aso e de ama wo na fei jebrei na nansem egu apaso no de je se obomode na patakra bi na de nu asum ya ma ho nkomo sesi a se atiefo beka ya afira etwa mu no mu na July 3 2025 ana court kwa asetena na okwa asetena no eno wo se evangelist mama part o kana sa na manfo behu anase konfo agrada sane yedodo na nanka wo munim se yefre na agrada ya wo bia nim se wono de wokom wo ye eniema wo de snap ne ade agu fom no wo kan se de na wo bese eno na no wo ye pa no na sabra no no ye sika gale nya gari sika gale na etu mankrofo na nso amanfo de o sika kɔ fa time beje 100 fa 100 beje 1000 wo de kwa sika ndi obeje na nso wo nu ade be ma wo no wo kwa na wo san akɔpɛ sika foforo na ade akwa akɔsa ho yade na manfo bebre no a esu eno na last year wa abra na wadi kan kura dan ne ho suo sesese kura de wa fa nyame ya na no wombo na su e wa swimming pool mu yin wombo na su wie ye pɛ eno so o sese de wa free konfo na agrada mu abaya evangelist mama part eno nti wate asode ene no kura asode no manfo wo mu pa ya wo mu nyina na ne som kama na eno mu ena nipa bi di kɔ to se wase wa to bodu ya na twena be fa baabro de a ene na won so asa kruwa no wonom ano se na anu ne bone a wodi ye no wo mo de ne kɔ to eno na July 3 court ne kɔ asetena no na ya twema mentwe nanso sa abre no ni court de ba ye ne se wabu manfo afaso bebre e wo man Ghana mu enam ne nsa so sa abre no court no nsam ne bi se enam ne nsa so ma Ghana fo bi adwuma ba won Ghana fo bi ebi akɔwom widiem Ghana fo bi kura afaso ahwere wo nkwa e wo ne nsa no eno nti wo ma ne mfinhia no dunum 15 years won fa nkɔ na won kɔ da afiase na wofiri mu fia won nyi sa nyambra nsam no ebiem e wo Ghana ha na ba ye no manfo bebre e kan se eni esese de media no so adwopa nanso ni kunu asiama Angela asiama ene na lawyer fo ya wo mu nyina ka hono bie ya lawyer pani a wono edi asem na chi Richard Asarebafo wo mu yesa wo mo ntena so ene ya masaman court won mu di what na ntwe sa free July hono a de besi ene de ya ene na last one won koye won mu koye a amasaman court ne se emri bi judgment ne e ba July 3 no wrongful judgment anu nti even though bonne de wadi nanso Ghana fo asopa no kora dodo wabre se be ma ne mfinhia maako saa dunum de ebi wom dodo adan waku nipa edian ya wa ma Ghana bo ana wa yeku edian so no court no chese bonne de wadi waje atumi so wadi bonne anu nti ye twena so a ye ma no bosome edumienu na sa afe bosome edumienu no ehase yanso de free bra wode ne kwato afiase no a na emom bra wo se wo twa ne mom no na we hwan so enti se ye keka ba mu a na chese free July 3 edibesi ne ye February 5 no July wo de tete famua de ba ye se aka ne be se bosome numpe na wawie na ye nim so se okọ prison mra no sane prison for mo count o mo days no a enya bosome nwotwe ne pepe bosome dumienu no enya bosome dumienu no pepepe eso be hwan kakra enti hwiebe be ya se bosome mienu kọ bosome miensa ntamo ba na se a kire so bosome 9 de na agrada wa ba fie na no na yama ne boni ba wa beidu wote fa amontene so na wane wamanfo ne bebre edi nkomo na wo busa won se sei agrada yesi ye ja no na hwiebe nyame adoma sane OBREMPONG aka no enche kura na wo ba na Ghana fo moje ne sen na sane Ghana fo bi kire wo mo adwene de fa agrada sane wo no mo yi 15 years de aba 12 months no wo mo kan ne sei
ade kire so mpaka se me dem hu say agrada oni Ghana for ni ye che say mbom dem susu say agrada no e kro no pa no abo man no e say ko be 10 years na what is nyansa because Ghana agana timem na ewu sebi dollars asi adwen fom kakra che say wo dem macho obi ye konfo na no ye was madonna be sofo what you pen konfo na we no so wo sabu nipa pesika be jiska na wazan konfo na wadi musika na wo ko but at the same time obi agi sika na wodi ba no na ono ane kwa so no ono asa ma the bodyguard for sofo na wo sare no that is e be ni jebe wo ni wo ne enipa da sani atimi afri ni fie dware ashata de se me ko tena konfo agada so dem no bible no wo biem ko hefa no be nka akere na ahwe nso so Kristo se maguro o mo de fa yi ko wo so 100 million magi 200 what 100 na piece ko 200 na ma ne dia e wo se nka wo japade wo ye nyina wo so for the to e de sa wo ya le so still wo be me tie sa asem na nam onza me earlier no kra no pe prosecution no opko appeal no on last January if my sense is right January no okoye na ye hear prosecution na omukosu case no as prosecuting na nya witness na musa agrada obebafi because nipa na asem no to no ono a waje case ni obi tin ba bi na say obi atena asore na say wajimi aka to say fa sika bra na baje double otu okoye aduma wi na double otu odiska komo obi na sika na etu oga na hanka wu ye tiro dia so enti wako no obu a no ye di no abetra fie ye woni masofo a omode anwa ene nwo ese o mu ayewi eno ye nche wo mo na agada na nanim oha ene ate no me de mete ye de mum me de na kwa mnyanke ye menu ko ma me no onye bone bia na nipa adwum na ha we ye Ghana fo bi ene wo mo chese in fact Ghana fo na nkasa no na eble mumo nipa adwum mu na ha wo Ghana ha ena modi sika bakose ye koya double money gale yani sika gale ni sika osika ye kwa akwaje ene Ghana fo adwen kire no ebi no na ne lawyer ya friend say lawyer Richard Asaribafo ene ebra court ne kwa asetena ewieye na wati ni fie ne so from 15 years to 12 months no in fact what the anije kan say kire so mpaka se asem no to fa bom nyina ne say last year July ana ye mama part court Iowa Accra circuit court e bo ne for charges ni ana o de 15 year detail imprisonment at all asem ne ba na entino it yes ya the dia appeal no hum akodepa and the judge ne say mama no football you bull was circuit court no dey what you ne momo no asotwe de to no 15 years no dey ados until we trap 14 years until ne no mama ne kum for this and as I finally was some of a penalty unit of 200 penalty units. Not just so we have 12 cities. We need to be and that what you know, and there's also 12 months and there's a calculation to it. A very much more really cost many age for the cut off calendar month in say but we see calendar month let us say but they said the sanity let us have there enti we no enye 12 months pepe senior amanfo bi enim se we kura no ya say 12 months inti no age say July 3 pepe na de anye so an ye ka calendar month no ka July 2 na nka ya yi no na wa ba fie no we no ebetimi ya less than say obaba kura before July because ye titi free mu a ya na prison wo mo ayi no ye yi Saturday ne Sunday no ye yi free mu enti se wo titi free ni nyina mu a wo ba hwe se ye ka se 12 months a wo ba hwe no na bia ye be 10 months ana se 8 months mo ba bi nti me ndane kwese da ni nyina no keka mu a dodo osan ene wa afenum bedru 30 a na just 1 month ye be tie free afenum even though ye be kan say 12 months na so ye be tie free amana kwaye 11 months say 60 a ye be tie free amana be ka 10 months na mom ye tro so say ya tro dia ye be kan say ya convicted for 12 months sana eno no prison for nkomo no sana eya na etie enti we lawyer Richard Asaribafo wono ene wakasa ya wo cheche sa ensemi mu e de kire sompa kasa abusia mene wakasa se wo sompa 106.5 FM ye Facebook page no a wo bon se lawyer no wono na wakasa no ya na sompa ne bom se boyi ya enya asem kuma e na wo kire ensemu correct e wo ho e de emayen no na asem yi hunti yeguso ya ye hwe se ye bekọ ahoma no so na ya ba nkomo apenkyere mu bebre na ye nyina ye de asua de sanse baby obi awo no ya na obi na mo enti yeguso hwe se na ye na
ni abai oh papa benwum wasi e be dede ene ye wo modien wurawuram ni nutu ene ne nata no ni ye wo bia ye wo se wo hunu no ye de ama ne mom se no so se enemdua so ena homa ya na wo hunu soro pepsodent wono ada romanti ena ye wo ba bi tie awia yi anasa anwumere yi na ma ye nkwa ahoma no so na ye ne lawyer Thomas Eshen or a private legal practitioner yene no enkwabo enkomo emfa ensem yi eho council otimin ka SOMPA 106.5 FM sunie majoe niao me patwa na ohonam boko de tiefo nyina na adom ye ho ye tiefo je so pa na tiefo se me na wase ma won pa se abri bia mu no ye fra wo pe na waje so na woni ye bonkomo anwumre so ye da so waje bre ne ye be bonkomo yo right council we yemfam free ha edien pa na betimi aba se na no evangelist mama part konfo agrada dodo na ade ni no 15-year jail term court to the man no circuit court the man no ne wakọ court akoya appeal from 15 years to 12 months mona ya mona frame edi law no mona munnim mbra no edien pa na be komu a from 15 years to 12 months ebetimi ay possible sir. Yo, that's no sentencing. Sentencing, yes, sir. Ye bua for a year. Now, a free court no edi assumption a fata mal. What offenses ne wo criminal procedure code ni mono. And they are and saying your friend no criminal offenses act ni mono. E mo bebre o wa emrana nkasa to minimum sentence. Ebi so ha it minimum na asan ma maximum ebi so ha ma bia ojani nyina ma judge no say ono amfa nimbie ni na gye nsusu na onhwe de fata de akoso no na onfa emma enti no sentence judge de bema ejina either say emrano no say minimum sentence be opportunity be can ana say emano maximum limit be ana say manager no kra na with respect to agrada ana say ni dey na gaza dey evangelist mama part menim say din on the court no there da bi ni din ankasa wo ho but eno ana Ghana fo ni mu nti no ana ye bo ne kakra yo actually with respect or no 17 years she was charged under I do not know which was she charged under defrauding by false pretenses. And I said she was charged with charlatanic advertisement. Fantastic. Charlatanic advertisement will be a new one now a court, different courts now saying no. And they offer defrauding by false pretenses. Also, a minimum sentence be and a maximum sentence be a danger, no. Say obeshe na dia why no ebi o ha obe consider sika dodo a ewom ebi a nipa o se wo ne po no sifa sen na nipa na hwe o hwe ni nyina no de determine sentence ewom ade ba to judge for nso hwe e determine sentence no ye say ade ne de wa ba so waye no so waye di da na say ubekaya part case no evangelist mama practice no judge no make key point fair with the time I am from so bi ama head na court sapen Emma I think he was convicted and you know embremu ni was second offender. Okay, that just say saboni no nye di kan a we ni aye bi ama wa ba court but e bia asutu ni ade ma block chance na en chini woninti what's out for ye at the corner na bibia e ben ba konwa any as to sadia judge need to meet na so no amount their friend enhanced sentence the enhanced sentence no otumi mu asitwe a eno no emuwa e chance say you are a second time offender. Okay, so you must say no na a judge for no hwe no dey atwa so ye will be a friend theories of sentencing as a theories of punishment.
and also so away on judge for not being say ye train obi aso a dey ntina ye train aso say back on your friend reformation nipa no a obesesa ne suban na daakye samba nipa mu a obebo ne bra kwan papa so na dia ye train aso ho no wansan ko ho biom enti eno no reformation a dey CC nipa na ye train aso na kasa eni ye tre back deterrence ne say ye train aso say be ya anya wo nkwanti na so afofo mo dey ntise wo no omunya dia wo ye na no so be ye na omu na omo che waso twe na omo anko saa bone na eba omo adwe na je se no akoye ensen na ho abofo ka se me friend deterrence and na ye sign so ewo ba to ye friend retribution is say nipa na wa ye obone no ye twe aso e de apata no nti no ye mo aso twe a ebe ma nipa no tie a no na ko ma to ne say enwo mu say wodi mi bone ebia wodi mewu ana wa ma mi sika afi now so me hwa aso twe a ye de ama no no a na ma ko ma to be yem say justice aye djuma eno ye feni retribution ye twe nipa na so no ama complainant na koma ato na yem say ono so renya justice enti we no nyina ye pure sa aja defo amadi suya no mo sua na omu adwene mu no omu gin san ma we hu na omu de decide sentence amu de ba mo nipa no na sa asemi ya ye sa asemi ye asema appeal we no echo appellate court ewo amasama high court sa pepepe enti no echo appeal wo amasama high court no appeal no ye woni ni no appeal a ehwe say conviction and I say boni a yesi wa ye no wonji ntumi ti court nhwehwe mu no nka say boni na circuit court no sa wa ye no wa yam from so wan ye enti no appeal against conviction and you appeal against sentence and no say boni no de wa ye na so asotwe no ano odin enti no yente so maw enti so ekọ appellate court enimu a na osusu hu say opese otwe so a eno nso no ono so dwen sanema we nyina ho enti ekọ appellate court enimu a asotwe na yesi onto so no ye wo cases bi appellate court no kwa to me di kan ye to me de ko se di anko ye na ko se yante so ay 15 years yante chi appellate judge no to me say boni a wa ye die zase ya to so ye se ye di kwa kan no da kan ho ama wo no sa no na wo ya appeal na wo ka wo mu ana osan su me na wa so seni ene oye yi no enti no sa enyoma we na ohwe na the to be expect say appellate court no ono so hwe a theories of punishment na yakan wa se bi na osan so hwe nipa no ni situation say bone na wa ye no e de dikan ana wa ye de to so mienu na ohwe sa de ni na o de taking the decision say obete so ahin ene de am say wate so pa yi sa pepepe enti no sa na ye expect say appellate court judge no ono so enyoma ebe engage na gen no ebi no council yan hwa de bi wa ha na ene paper kita me no wase in fact me kan ne brofo sei eja mo de ya na mote ase pa o say the court held that while the offenses of which she was convicted warranted punishment, the severity of the original sentence was disproportionate under the circumstances, justifying a downwards adjustment. We no not just this say ye twena so na mom asotwe no ebro so dodo nya sa na wa pa kire you me who judgment ni nyina de and say no nim say judge appellate judge no original dia trial judge in the kind no one I say trial judge no can say sa from so na wa na bone na wa ye no e ye ne mpre no eno ka ho ti na o e hanse sentence no and it is valid say obi akoye bone akoye offense or committee offense but na ebia ya tena so de ye mere ebia caution and discharge enu na ya so twen na wasafa akoye bone ko na bio mu a trial judge no
akwanya sɛ otumi ɛma no asotwe a ano ɔden ɛno nti no I wish say nka ebia appellate judge you know or discuss sa aspect no so when discuss sa aspect no say circuit court judge you know or consider say pen to so mienu a yede wa bani enti na yetwe mama wo no say one discuss no kra ebia na dwene gya no wo ho no eno sa no na say eno to betumi e de error foforo aba I can say appellate trial court no na nipa no eba nanim dia etoso mienu no owo kwan se o twe na so a ano odin se de be ya on obesua de ewo mu na on san ko sa bo ne kro no a wakono mienu hu biom kanso afei yanu mu a ye wa kira yesua de ewo ene adesua yi mu yi yɛhwɛ adeɛ bi baako wɔ ha sɛ obi a ɛnam ne nsa so ɛnam agrada nsa so na ebi a wakɔ yaw mu na saa brɛ no asotwe no ma ne hu ne sɛ wei deɛ makoma tɔm yɛ no woka aborɔfo bi ɛhyɛ hɔ na saa aborɔfo no a wokae no na asɛ awia me kakra sɛ yɛtwe aso no a na yɛtwe aso no ma complainant no ahunu sɛ ampa na koma to ne yem so we nya justice fantastic and you pen retribution retribution judgment no asotwe no ho no ano ho na me gine retributive justice very good ɛho no sɛ me a me di asɛm ne kɔ na me mpo a bia manya sika mfa asɛm na nkɔ court ne bi na nso me ti sɛ judgment sɛ yaba ɛno nti makoma atɔ me yem na ɛnɛ another judgment appeal judgment aba ama yaka say 15 years dodo ya de aba 12 months no sa fo no wo mu akwanya bi wo kwan bi so say wo mu so betimi akokɔ bi ana wo betimi kura akɔbɔ besia bi say ne ye niska de nanso asɛm we paa de ya mpene ye ba court akɔyɛ stay of proceedings so say won dey say ne ya wo ka no ama still the judgment no wo ma say return ni bi mu ana. Okay, so the attorney says that case we no enye amkrankra na ye Ankran ne dwuma odi wo mu ne se or the case kodan opposed for as complainant and the complainant no so the case ne pa abai in the sum and or the assembly at the court in this state no the state and also the republic and they agree that could not court but complainant no wom and say you know complainant obi a no won koka na asem police de ono na asem ye sronko ono opeso okwa obetumi akoka na asem fresh case to the police and on say owo mu adan bia oho temporary fine anya sabe a nipa na oye complainant was that particular case we no ono wa kwanya say obe petition attorney general because prosecution is under attorney general obetumi apɛ say sentence na appellate judge no aye high court no a review no na what 15 years about 1 year no na kuma ntono ne yam wo ho osusu say unjust and no or say attorney general say or appeal case no enko court of appeal to say appeal when a high court no decide here and no or who finds republic and I say attorney general who finds say or so appeal case no at the court of appeal. So court of appeal soon na sentence na ye review no say enye no kwanso a onsan fa dada nsi ho ana onfa bi nka ho. Right. Council we dey Okay. Right. Answer na meja na wape nsuo bi agu minimu no. Council ye hwade de ba ko ha o. Say we ya akoba ni say ya wono ankasa no aba bosome edu emienu saa no. Yenim seja ya na mramu no ye ka 12 months saa no a enhye da nuru 12 months no saa papa. Eja mo na munim se ne ya na calculations ne tie. We si ese ye hwe ni ye pa. Roughly ebe bosome san no. Ayana, there is automatic parole of 3 months for every 1 year. Into 12 months, be a sentence obino
there is automatic parole. The are not minimum 3 months. So you review no and pimping a meaning. It is a sad year. Not just say yes, sentence so 12 months, the other 9 months. Yeah, the 3 months at all. And to bet me at the TFM, a bra or code mono. Now I calculate him, bra, you know. Not just a year one. Oh, dear, many a TFM in calculation, what called July 3, Anna, court no sentence, August, September, October, November, December, January, February, 7 months moon away. Not just as a resident and net, tear pan. I can't be 2 months no. April now we try 9 months. And I'm just a Sapa Pepe. It by April, we are not we try 9 months more. Now, you know, I understand. Cousin, the Crocramuno, Addition, dear Ben Pa, Anna, a war judgment way more. I was a Abia, a hinter, and Branty. Now, so what's a gun for whom ye pa? Said I'm sick at me, opportunity to make kind the actual judgment from the High Court. Now, or man and no. And until no mean to me, can additional be a woman. Say, or appeal against the sentence. And court in a supreme, and our sentence no cashier pa. You know, as to say a big full judgment to know reasons in tia. Any additional reason apart from the outcome council. Yes. Mean to me, additional be a woman. Okay. Council, ma yana se pa se waje bre na oni abon komo na school out there kwa still 1 year school fees bia no ye ni asopa nwubre nyame nhira wo. Yo, Miss Medase, bye bye. Yo, abusia ni pen ni bon komo yi eye lawyer Thomas Eshen. Eba ne mra no a wo mo ne from edi law no eno wa kire yen kama se ne Ghana mra no etie we nyina no evangelist mama part ya say court no asese 15 years a wode ma no wayiye bia free mu a tete bia free mu amanaka bosome maako dumienu won kwatwa na no kra no se ne anim ho no me chance ye na me kire wo se behwem no enye pepepe sa se 12 months pepepe afi ene obetwa no na lawyer cheche mu akire se si yusu se ne na da ho kane no kra mpo no a anya hwe no by April there na confirm na evangelist mama pa ho number hunu media no so sampa wa bedru live ebusia hot bite kase no eno anu asugusu a otie no na pep student na me ka won mo asama kire wo twitwi na nopa ene anwumre anopa ene anwumre hwe bomodin wo de pep student heba no wo pe kura pa anu bi ana so se cavity fighter no anu bi kura mpo a ape fa kofie ene na nkoda na ne je ho ya san so kura won heba kura so wo ho aha enti ukwa na se bia wura fikura na osoma akoda se kwato apo sen bra akoda ne ko nyina me top student wonka omukro mo nka pep student na se no ne yenim free tete pep student papa kira akoda no kwampa no na wonyina wanfiri ho ma ne mfa ntwiri anopa ena afa so anwumre anopa ne anwumre ansa na wada na niam nyina be ko yie pa enya na shops ahodo nyina mu bomoni pe bito midimafo ba santa edi ama anwumre yi sansa wono mo de eba no nyare wahodo waposo ya usisi uchepe ojonku ena afa wo a o fra adwojo diabetes be ma prostate ho hypertension kidney failure ena afa wo how bi e woni padua no mu no wo de kwa midimafo ba santa wona be hwe na wonomo ede ayaresa papa no ede amawo awo na ema wawade mu a eno kra de yetenete momra na magi awo ne bi sesi ama no momagi bi na bibia enkoyi emfema ye opoku ase mayira e won kran ha ya kuma senso ebu akwa agogo e wa asante mantam mu ho na ebutu ye ne aban school no ho no ene di animhwe Dr. Rujan Fisi bia na bibi kire wadwen friend 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 na one empani abo enkomo na bibia so atimi akoyie pa ede amaw na emom se ofira ya sabia se na oba ya na mbusa obaya aduane ai ampa aduane de obeye nanso aduane a wo ye no se enye onga ena odi steam nam no odi ye stew no odi chifro no anase hyeto no wodi onga ena eya ye mema ne ya na ye mpedi sanse wanfa onga ne aka nyina ye nkoso
ni aka nyina ekunu mema me pa chopa fa onga enkwada ne mpani wo bia tumi dibi ma ne mema wo bia tumi dibi onga enansa so boafo pa eye papa eno nti doctor te draw so mo wo mo WHO ho wo mo agya tum sabre kro yayi na me amenu ba doctor ne takufo wo mo so FDA wo mo de stamp kase no de siso se koyie pa promise do fo wo mo da woroma enom de ba ya enya na e wo dwama so ba bia se wo so ma akwada so won koto spices ya insist se wo pe ONGA onga ma mensa so boafo no na emom se wo wie na wo de ya hyeto de ya ya no akodome commercial bank na chiri ho no a ba bia Just Bakery akache ho no na hunu se hot kama hygienic preparation pa any ade famu just what kenki eno na say udru 21 Watermelon Street signboard no ye de ba besi o apam just what kenki correct one pa ye ba betu ne ha ne akwakoton apam just what kenki ni nyina ye just what kenki won mo nsa no anwuma ni bia o na ye de dokoro ma 3 Ghana cedis ultimate on 10 wo ma beto kura nkasa wo me say dokoro we dia wo de bi kura ka ho anka beto sansa dokoro a ultimate e de to na awotwe mienu still send ye tia na tie correct one pa ye de ma 3 Ghana cedis pe dwumadie bi a wudi ya wo pe dokono aserve wase no eya no afre number si tawu 0256 068 832 0256 068 832 just what kenke papa na emom so anu mu ato na wontimi ni dia eya pe malaria duro no nia ya de nubna ne nutan hama e de aye ya ekoyie pa no eye time herbal mixture Dr. Tafrija na dawroma en wode aba time herbal mixture no se wanu mu ato na wontimi ntibi nia waposo ye ya malaria chew amu abubu aguo da bia na ya se huhuro ni awo mesra pa bomode na kopa bito e wo pharmacy ene herbal shops nyina mu enya na emom se nso nya mopemfo ba wo makoda nufo e na akoda a wonya mfinsia no edu emienu mesra wo se wo pedodo na watu atonwa 0244 417 669 0244 417 669 one madawroma en wo maso yasene sabre hot bite kase no ento aso e na ye de e ma we abusia ye ba tene hot eno eye kasebo a enkanso nenso etime aswavu obia problem ene no ye refiri no num mpa mu atomo akoise obohu se ne nsia na ba apa ho sima no adunum afi ye nto asomfa mawo na ye hyase a abusia ye de wo hyase e de afiri asem bi asi e wa asantema mu na ni nyina ne se deliverfo no wono mokwa adwuma obubusa so no hwan Drug Law Enforcement Unit ye twere tia efrene DLEU deliver asante manta mu de no womo ekọ raid anopei na womo tisim no na womo kọ di Vicky's pub womo kọ wura ho no enkra na chese anomo ne ahodo e wo ho no sebi womo di nubone afra enti womo kọ e no womo nya aje husu afri ye ni din kama wamfa mobo wodi mfinhia do no miensa womo aso ne panchi se si akura wo police fo kokum wo hwe na bodwe nyina na ayefuta dwene ya wo se wo dwene na wotu afoforofo no de wodidi ehu dwuma no na womo hwemu no kire ankure bare yi emma womo bono local ginyi bi apet application pa keka bi kire wase ogoguru na bo a womo abono ne sanka ya woro ana ne bites no kura ekoko yeye ena ye nubna ne nuta no ade ebo ma nipadua nya ahode anka ha dwene na womo de anhwemu no kyese enubone frafra na womo kenkan no saa application drone mi womo nya mako 50 sisi ne akire afi foforo nso eno no obese memodi na ye ensane bie no nso entoa no se tienie afi womo hu so bolo bara baako womo abone ma na kufo galon ye no nso womo abone ma ni nyina nso no womo de saa enubone ni bi afrafra meka sei police sadom no a womo koye saa adwuma no mekire Drug Law Enforcement Unit deliverfo no womo aso owusu afiri ye panchi edna akwa kukuma wo boa amanhwemu mapa atimi atodwa na womo sande niema no nso a womo sesaye no akwa forensic sade womo behunu ade cropotin ewom substance no na so womo kọ na ye de ye obrempon fra no Jamaica kontomire ni bi na womo anane de afrade a ene na afari ade anya di no na so ni nyina mu no ye ni de akire sade emu nsembesiesie no so mpa na aboso ye nsentwerofo nso aye semframa wombo ba bia ye beta se ne ye de atoa wo
Abusia wansam fufro no Ghana mampani ni His Excellency Yera John Dramani Mahama okopie mo ewo eye Zambia memo na ne nyina efa enkita hodie mapa ekompanimfo entem Zambia mampani ni na afeu Ghana mampani wanom ntem se de beye adwadie mu nsam ene se ya moaboa ye ho so man no bibia ebetumi akoyie na mpanimfo akiremu essay ebre wanya apakase egina so ya no aya Major International Summit na ewa Zambia memo no wade insembi itudwa na sansam na so ebre okopie mu ewa Switzerland Davos mu ya na no aya 2026 World Economic Forum wase no waka sansam kro no a na Accra reset na kro no aka ho bi na ensem ni mu no na Ghana mampani akire mu se ekamia ye se ebibre mu amama pi ya ase yade ye ho enso ye ne ye ho enso no wanu mu a wo mo ebefa ye enkoaso mu wanu gusu a wo mu kura ye mu ene wanu ba ye natural resources no wo mu timi de wo mu sabom na wo mu de ye de wo mu panumu na Ghana mampani ne ekasa ye ene wa kire mu se ewose amaman a eno no eye ebibre mu aman no ye timi ka ye ho bom na se ye se yade ye ho a ye de ye ho yie pa se empo no ye colonial masters no anasa brofo a wanu ebefa ye enkoaso mu no se wanu betimi ne ye de dwa a anka ne yie mu mo ne panimfo antena se na mu nsi ne koso na mu se bia ye befa godu ekwan sei ene kyehye sei ene da ho na nka aboa ne kasa mu no ene wose Accra reset yi sei no se Nyankopon ya dom na bibia koye ne obehia emwampo a wose wani panimfo a won betumi aboa yie etena se na wonom de wom sa ehye ase apamase na etumi aboa Ghana mampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama nsemni. Africa therefore faces a different pandemic, the pandemic of unfulfilled potential. Millions of our young people remain unemployed, health systems are fragile, and economies extract wealth without building capacity. Madam Speaker, Africa must confront this changing reality with transparency and pragmatism. Only days ago, I had the opportunity to address global leaders in Davos, where I spoke about the Accra Reset Initiative and the urgent need for Africa to redefine its development trajectory. Too many African countries remain trapped in what I describe as triple dependency. Dependency on external actors for security choices, dependency on donors for health and education systems, and dependency on suppliers of critical minerals while capturing little or no value. This condition undermines genuine sovereignty. History teaches us, however, that a crisis can sharpen resolve, and so Africa must take its destiny into its own hands. Na bibia akoyie eso my Ghana mampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama Mr. Babio no wakasaye ewo National Assembly no ekwaso ewo Zambia memo ene wodi sankomo yi na so afo ne baako eye Dr. Dominic Akrotenga ayene eno na no papa ne bo no wase Akrotenga no eye Akrotenga na wono na yoso afo a ohwe atentere ne so ewo man Ghana mu wakasa na wakasa no na mampani abedi akire Professor J Nana Opoku Ajiman na wona kache na no ya working visit ya wode akọ asoye ho se wakọ akọhwe wo munyuma ne niema a wo ye no ahwese no kre niema nyina ekoyi a eno na Dr. Dominic Akrotinga ayene wode to Professor Nana J Opoku Ajiman anim se ena no no nam na wo tete na no kre no se wono de wantere SOMPA FM ne mu tete ye e wo amanfo media ne so se wono Akrotinga ayene wo nam no wojije wajiji ma adamudie ene one amanfo katekate deal ben po a nya kua donko deal ni bi mpo we ya deal no a orafo yi operation recover all loot won mo ebo wo mudin na won ko orafo na nim no ene yese wono Akrotenga wonam no katekate deal so no se mame wa bai mame nka sem we se na sompafo no wa ha won no mo ka wi ase nyina bete meni obi anka te deal bia o wo kan say. There are issues being raised, accusations being raised about the fact that we are cutting deals in the oral cases. Oral is going very, very well. The prosecutions which are being led by my deputy and the director of public prosecutions are going very, very well. However, I want to put it on record, and the National Intelligence Bureau will bear me out. No docket has come here that has been compromised in any way. No deal, no plea arrangement has been entered into with anybody who has committed an offense that comes within the ambit of the oral abuse that we have received from the NIB and are prosecuting. We have 16 dockets under review, and then we will be putting those ones through the process of critical scrutiny, so that when we notice that there are loopholes in the investigation,
investigations, we'll tell the investigative authorities to bring us more evidence, as we are doing now with the National Service prosecution. So, Doctor Dominic Akurutinga Ayene, one on a swap penny, ya here at a morning attention, so our mind gun and moon watches when you be uncutted deal. Nemum, and Yama when you are being work from Domonsaka, said the Baya, or mine being out and training, never when you are Mount Phobia, one more bonnet, and a yaka wants him, and not what is them when you are to be bra, Professor Nana General Poquajima, no one catch it. And it's a woman's sake daily be a dear, and a woman who no, woman daily won't. Na ya tuansa mnoswa abusia ura Ghana mrasebe jefia minority caucus dia wono no eba kuayo ene emu niemu a wono ne gina donkuma na fam no eye honorable Isaac Yapoku wono anso na ye ofenso mrasebe dweni na waka asem se dia ekoso no titru kokwakuyafo fina wo modemu no wo mukoko a wo makari na afi nyina no bossa ahodo a chini ya ban share wo mo kanka yero kopoku Dr. Atoba Forcem mo wo mo de akura kan ni prince koko no se wo mo ntimi anto ne 60 million 70 million a aba na wote akonwa so no o sabi wo mu akuyafo wafa wo musika di enti wo mo ba wo mba 60 million ana 70 enti ne se wo mo ba yi na akuyafo no de wo mo hwe akoko akuyafo no se ayire so a anka wo man tokora nya ni 60 ewie ya 40 yi no kura enuru 40 ni 30 something no wo mo kokari koko na sika ma akrachefo agi koko no ko nenso se beyo no wonsa beka sika ena yewura ya Apoku Isaac be kire se eno no nya se bia ha adwene kekeo na mom koko akrachefo na wo mo to koko produce license buying companies no wo mo ne kapre ya wo mo de to nenso make se akodi koko bodo ho no ono nso de ko aka amanfo sika na wo de yentie de okan farms through harsh weather. They have spent huge resources to control pests and diseases. They have toiled to harvest their farms and sold it to the government in good faith. Yet, months later, they are still waiting for weeks on end to be paid. Is this the resetting which was promised the good people of Ghana, or the reversing of the cocoa industry? Farmers are asking. Ladies and gentlemen of the press, it is not only the poor farmer who is suffering. The failings of government and cocoa board are also hurting the cocoa buying companies, that is the LBCs, and transporters, especially the indigenous companies and local enterprises. By delaying in repayment of cocoa taken over from the LBCs, these business and investments are at risk. They have their working capitals locked up, their progress hindered, and financing confidence undermined. Undermined. Nja say yebuna ni mutia. Na ewie no ye Isaac Yapoku ofenso mra hye bedwani afa honso koko wo modopa wa mananso no wo se saa koko na wo mafa wie na eho sika man no enye se bi akuyafo no nko na ebu wo monimtia ma wo ho akere won na mmom akrachefo no ene shale ahodo a wo nso to koko no abubu wapre. We demand an apology from government and Cocoa Board for this gross dereliction of duty. Cocoa Board must reimburse the LBCs of all outstanding repayments of cocoa pitches and delivered, and must also ensure the prompt repayment of subsequent deliveries and CTOR to avoid the recurrence of this despicable situation in the future. We demand that our cherished cocoa farmers are treated better and with dignity than what we are seeing now. Cocoa farmers are not beggars. Paying cocoa farmers promptly is not a favor, it is an obligation. Sir Ura Ghana mrasebe dwefia Food Agriculture and Cocoa Affairs Committee no Penny we ranking member Odonkuma no one no affairs mrasebe dweni Yera Isaac Yapoku Abusia enkane wo pani ana wono wo ya CEO Edema National Entrepreneurship and Innovation Program ye twanitia efra ne ne padwemeko no eye Owura Kofi Owusun Kansa ena no wo ba SOMPA 106.5 awabra na for God and country dwumadie ekwoso wabra na Professor Kwamra Abochi esi adwam ena Owura Kofi Kansa emeki allegation bi efa eye scholarship secretariat se abanya one more baba nyina na ekamia yese scholarship wa wode ema adehye bi ema mutimi kopie mu ewo amanfoforo so ko sukuru kwano one more ton na ensemi abasa no na panimfo ate ye naja Ghana ma pani His Excellency Yera John Dramani Mahama said there be
we dia okacho no nyamfo Felix Kwachiofo so ya wono akasa e de ma ban no ya wasan so ya mrahye badwani de ma de hye wono mo abrase bu kwa man kase ese wo so hye nsem yi mu enkonkosi yase sete sapa dia e wose bibia mutimi da hofan na enei ene ehu sesiwo e de ma Ghana Digital Center Limited eye ma me jifa gunu wa publish ese said National Investigation Bureau for NIB for afraid eye owura Kofi Owusun kansa ese wo mra no mo toto na no so wo eye ebia de di adanse ya fan se susu ya mpara ni nuane ampara se amanfo bi atoton sa eye scholarship no a wan famra no wanum echire mu se ma me jifa gunu echire mu se wan kwanti ya kwakire no na lawyer for ena kasai ne lawyer ni bako eye nana eje bafo awua upiemu e o menhia south awo no ne wo mra hye bedwani wakasa chem se ne client no nyese ya bechire no wase wanu akasa na willingly wokoye ema enai before ekwatoto na no we no yamfa ebia kababi akwa kogu ne nsa anase ya medoa no wono a no mto nsa frɛ no wokoye na wokoye no so dia wase enai before ebusa no bibia wonu mu bisa no pepepe enti no enye sɛde enenam bi ɛsɛ yakɔkye no ya wonom akyensemu asompa kase ya dani akyiredi asomwo na wansan foforo mu no sabre ya me ne wokasa ya kwale kurote about one person ya no so wono mo assembly no ahye se womo suspend baby womo nkoye adwuma kase bi pa e wo mfimfini ho na asam no say na tie eye papa bi a we no eye obi a wona kwakosie no wo osu amusie ho e na won kire se asa niema nhyɛ da mfa eniema mu nhyɛ da nhyehyɛ yie papa e na manfo bi se sare sen ho se de be na koba ye nti a womeso we no illegal and unethical barrier practice enti kwan ase ye fa so na ye bomodin akosi amu no wo mo amfa so wo mo te dase abrawa eno ma wo no kora so a wo no kosi amu no na another ya eno wa friends and trafo nshi amu ema abankra chipani a wo wo kolekulote abato mpasua no so Alfred Alotege easy wo din semi tu adwa eno wa chese wo no de won fusigi o won fusigi ye kura emra na esa wo faso na wo ye adwuma no a won pese ba faso no won tra ho ema mo mfa mra no mo mfa ntwitwiri fom enti sa abre ya mu no won mo asie wie de nanso won san kotu the taking notes of the step reports and verifying complaints regarding illegal and ethical activities and estimation of grapes. The assembly condemns these acts in the strongest terms. That program is not only criminal, but deeply offensive to our cultural tradition. We kolekulote abato mpesua no so abanka chipani a wo ho yera Alfred Alotege easy enu o chese say efri nnade kuro yai ubo trim se wode osu amusie ye ho wode amu kwa kwasa ho a fato dem ansa na sa unethical and illegal barrier practice na yakoso osu asie ho no wono mo nsoso so kura ene ma yenko yankomase yewra Emmanuel Amakofibu a elembele mra hye badwani sabri wona mo honya asamoketoa na ne nantese a wode nam ho no sesei enya sa bi agadamsefo no a wo mo de nan mosofodi won achi no na wo mo sen ati won na mom wo mo a wo mo abbo wo mna na gu ho wo mo atu wo mo sika awie e de akwakoye wo mo japade bi no wagya no ho amna ye owu amna no eno ena mpanimfo se nya de wo mbetena se ama akra ato e wo bi na japade a wakwa akofa ho ne se ho nti se wo mo anwa pani a wotena fie ma mafra we na nka na yebu na nka we fo ya ne ka ho nti waya ma ye yire na ye wa no wayo wo mo aka wontira pam ho ama sesei uwura ba bi te se manso nyankoma se a ene galamsefo nsa ase no a wo mo se no wo ho no wo mo tuatua amana no nyina awia ma asaya asase pese eno na aba Facebook no so a wo de hwe before no na fe hwe after ewia no yewura Emmanuel Amakofibu a wo kasai efa galamsefo no a wono mo yowia no wo mo agya ade no ho ene de ntia wo mo koye reclamation a wo mo tuatua ntokuru no
This is 340 or 320 hectares. If you calculate the manholes pumping the water, bringing soil, this is about $48,000 per hectare. I mean, to think about the fact that as we speak, almost close to 7,500 or more football fields had to be reclaimed. And if you look at the cost, it's very, very clear that government budget cannot do this work. If you recall the launch of the Tree for Life Reforestation Initiative by His Excellency President John Mahama, on that day he had vowed that we were going to do everything to reclaim mine out degraded land. I think it's going to be very fair, and I had a very extensive discussion with the Attorney General and Lord for government, and the government has not made that decision yet. And lands across different district assemblies are given out by traditional authorities, by chiefs, and Insa is given, which means that he's giving the blessing for the Yewra Emmanuel Makofibua Yakwa ya hodo ensase ne agudi ewomuo ne hwesofo soafo no wono ene kasai Yada swechiremu ewo efom agudi a yetunu kwanbone so ensem emu nisa yontin panifo ete brew water gas na wanum guso a wamu treni mrantie ene enketesia ama wanum wakon ama nsu a sabio eni asai potopoto aye pikano wanum atimi atieni na upiemu ewo twufu atimu akwa akrosi ni bedwa no mfimfini mantamu a krosini bedwa no ekrache ya wo onyenyamfo Isaac ya Yosin wakasa ewo dwumadie no ase wabra na brew water gas for yada wanum adie enu ototo sra ban se aban ne pese gadam se kono wotimi kuni yie pa dia wase chamfan infidie ni yamfo hyento so emani mframa no ne kura medu wo mai mu porto ema wamu meyi enwiase ya miafa matinsi nsuo so ubedu nsuo tade bi ubete popore tatatata sa no mu sensu sadie onyenyamfo Isaac Yosin ekasa yeni Naka bibia tumi akoyi yamfa ohye ento eye chamfan fidie no eso this ya wo watchfu atimo kwa akuresi ni bedwanim onyenyamfo Isaac Yosin nenka ene etiye dwumadie na se no nyi ono ko a opani a wono woyeso ani a wohwe ensase ene obo ade abobere ho nsem so onyenyamfo Emmanuel Amakofibu a elembere mra hye bedwani no na wosenko kwa dwumadie na se bi na so no sade ono so edi dwuma foforo ni nyina efa garam se hunti wotu na namunsini owura Steven Agbo ema wono okogina na nemu no ene owura itoto sere na nanum atran konwa sei garam se no wasrada one mumrem when they say and you say you were training your more every meeting na the job so mo ko ejima afi na atimo kwa be so ya machia obede se nko be na me na efishiri a mo se bulu ya oni hunhwe esa enhyere amambo papa enfani di papa ekromai no enfani di mana no ni 34 there's also my na yeba ni bi shamo na yedi yamai echremo yedi omo chremo sa na ye bisa mo support titru ediama ye mokra no esan say ba mo be omo nkresikai ya nsuro mo tutu omo nkra ba omo le baduma adeche na amodomla omo ya activity na omo patu yesu ye pra sa awedu ha na mo pa ne krokramu no ana owura Steve Agbo etoto srese de gadam sei adwumakuyi wanum a womo enkoba no madiba wade a womo kwaso esensuo no eniema womo di gunsuo mu kura ya adwuma no befoa ka ho bi ma adehye yade pa upiemu won fifini mantam di a wanum kiremu se ema ne bi a womo fafuro kura no wanum kwa awoso a na aginyame amafo bi shuba baye yeso ni bi Africa emi say Ghana ye to so come say ya afa ye mining ye ye di machine position so to so say ya bia na 5 years e di mo ya
2030 sɛ yɛbɛgya nsuo anom Ghana ha na hwefo atemokɔ aman ɛso yɛbi anom a na gye sɛ yɛkrati amanɔne nipa a ɔmonya kidney ɔman dodoɔ no ayɛ bɛyɛ 15 years 20 years 30 years yɛbɛwo nkɔla 15 years school nkɔla ayɛ sɛ ɔtra dɛm no hyia deɛ no ne wɔnya kidney ayɛ. Ora Steve Agbo wano enekwasi waswani ya wahensase no obo ade bobere ho ensem so anemu e wotwufu atimokwa wabra brew water gas adehia yede wonom akwantete ya bia no yeda wonom adie amani boyi yensem twirani Eric Anan oto nkra finfini mantam som yen ene de bai na Eric Anan wo eye finfini mantam no na ba wa bedu wono so we kan nyina bom sedu na wo de amayen e wa ahaya wono wa asante mantam na nsan uwura santemantam a uhwese ne niam ekọ ewo mfafram ho no a amanfo abusa se brofo bi a eba ya encyclopedia mu kura sese womanya chafa wo mu a womo achese no kure. It is the situation whereby light ni dum na so edum na so ne efra ne dum so no asan aba na ewo santemantam mu amanfo kire se sese ekame ya se ase ekotre bi a what plus up or down hono as a chira no bon trinko sana kan ya na yo atoa mu ama say one ma wa gengene kura no every na no dwoada de besisa me ne wo ka say kan ya ma wa gengene eno na amanfo ka bebre ene pia free mu aba no mbusa say na gengene de se nkom ne asantemantam mu wo mu hye de ni twaka bia ena asantefo no so se hwe se ne yesu wa ha no ye busa aso dum so no wa bedru ana ye hwe foforo nim. But the Yakobani said, he said, the Dumuson Asamba. Now, so the Dumusaba, also have the right cinema. Let's make my million or Edman Goswa. Nina light in Yaduma. Never is Capo Tard now, say, son of what to Samano. The better just any stamp to one pay mamma and I do phone upon phone. A slow more Dumuson Asamba had on it. Yani don't buy Bamo. But almost had the Dumuson Asamba, I'm a son of Oku buy. This is the Duso, Moncan near Muno, but that's Sumusa, so you should have received Oko Fresh nsuno tie yesu aban yesu because you should have see edun kania no a nsuo somba kania somba ale na mo yese we aye adehia bia wa santemantam mu ena wo mene ba abedu abonkomo ebusa saso dumso aba na se dumso aba monka na munya time table mfa ma won nya sa de a kania no se ne yebo na ni pre no ese wo mene ma ese wo mene ma eno yensem kakra ya efiri hodi aba ya da ne akire kama ede ama we ene ma yanko okankwe not na eho na yewura Fuseni Isa kane mra shebedwani wono nso akasa na ne de a wo kan se inflation ya ebi say about 3.8%. Mampani ko Zambia ekura waka ede akire won se niemo bi no wode toto akwan mu a eboa ma say ehu se niemo ekoyi Ghana cedi no ufa wiase nyina yebo ne din bi no eye ne nhyehyɛ bi a wode ato apono so a resetting kura eka ho na kane mrasha bedwani a no wo okankwe na tifi Fuseni Isa ene wono nso wode ba beto so akyese wo hwe current tight monitoring policies and our policies na ayekoso no a ohun se ni nyina no reduce high inflation na wo mo ka ho asem no afi hwe good for oil dia na ewo ho ane adane gold board wi onya adaje broso pa. But I believe that we need to interrogate this thing furthermore. It's not just me. And so in the coming days and weeks, we need to interrogate the source of inflation and actually ask ourselves if that is what we want for the system. Because look, for you to create opportunities, some level of inflation is even good for the economy to expand. If prices are stale, I'm not just limiting this to inflation, but all the macro indicators. Now we are holding, for some weird reason, we are managing our currency magically. We built for you a platform in reserves that enabled you to take some of this decision. Remember, up until about 2022, 2023, the level of reserves we had was in gold was like 8 tons or so, right? We improved it significantly between 2022 and 2024 when we left office. And so you had that luxury. Eni awuti ye eye wo wura Fuseni Isa kane mrashe bedwani a so okankwe atifi
Ebusia yen free wana yen ramu wasante emantamu yen nuanom mrante kwa bia wanom ede abobo ya esasa bola ewa fiefie mu dwaso ene empotamo no wamu na eswin wamu kiremu se nansen empanimfo ede sika ne entumu bese 5 Ghana cedis bi ede atumu a wanom se ebu pensen wanom kiremu se bia ya wanom agigi sika no kora no wanom se de kane no kora no na eya 30 cedis ya na wanum etua bia ya wo mkohwie bola ne gu ne kora no wanum be ya adwuma afsode ahomache akwakwasi anadwoma za manfo bola se be wiase no ayi kura wo matofo ala na asa fangu a wo de agu wo mo prag ya na so wo mabobo ya nim no kora na wanum ya boka na ya no ane sai na me ya wo san do asode ya de 5 cedis asanso atomu wo mo ne sompa edin komo Aya Asukwa Municipal edit 2 abegina kwan no ho se obegye abobo ya 5 cedis per trip na enye bia no ye pese bisa say sika na aban edi buy for sanitation no e wo he ana 2 na nim say na zumra yo e pra ena momoduma ya sabio enkoyie no ena ma aban agye djuma no edi koma eye municipal no say omumfa dipa no munya sa djuma no na say na municipal aba say oba begye sika afiri abobo ya wo say adentia say because of any ball free me na dey ba ha no na eka woni say municipals bebrebe na mo twa hia e wa shortage na so obi abedi sas kare free wa na adwuma na ye no ye kwa ne sen sika na ba di ma o mo no ya so mo fa mbo sanitation work e so mo ni say o mo ntimi nya o mo staff scan mazum lion back no take it adwuma no mo adwuma no e kwata deti enti no yenuanom a wamode abobo ya tricycle yi bi esasa bola no wanom aya saponsem eno no enti omo kiremu se Asokwa Municipal Assembly no ena wanom abesi pampim ewo oti landfill ho ya wanom se 5 cedi wanom je na wanom so kura no 30 cedi se kura na wanom etuatua no kura no wanom kiremu so omo pam wom ho omo sebre wom ano enti no se de empanifo pese wom sanje 5 cedis won chan no wanom enti mintua yasa de biom bebo kanti panifo ka bi ma wom asante mantam e ka no de enya ba wie eno na papa na kan ya se aye ka o ade na ye ka na yeguso to aka se no so a ye mrankran na mrase badwani a wogina ma de hye wo la dade kotopon abato mpeso ya so eya ma me Rita na odole so wa wono na wo ka se wo chese no kure apomden eya pa we boys wo mo ansesa bola ne ntam kura mpo a etim de yade ba na yade ne ba se ekimu a obakwa ya asabia na ya asabia hoi eni ma papa wo mo de beye ahwe yade nyina no ya na eho akwa atwe no na tira nye ye beko ya se koto plastic chebra na ya mfa ntre mu mfa nsuo so sa de ha adwene pa eno nti ma me wantra ne to so wo moden wure mu a akwa konya 2 multi-parameter patient monitor no da wa any it monitor wa every 3 new anu akoso gbawra no sa asem bi ko ba bi kura mpa na atwregu so a doctor for mo mensa na mo nkɔ hwade no ma kɔ ne kama ena air conditioners maako enan wasan de aka ho e de akoma la polyclinic for sa wono monye na emo a wo madwuma ye na wade che no na wone na no pon cheku ena nam wo kan say to aso ABENA Polyclinic to do a presentation from the Member of Parliament's office. We work closely with the hospital, like you already know. You brought up some of your needs, and as Member of Parliament, with my team, we decided to be of help to ensure that our people will also, as we properly take care of them, we get the equipment to enhance whatever we are doing, so that the work will not be too difficult. So we are here with 2 equipments that you requested for and 4 2.5 horsepower air conditioners to ensure that the air flows very well. To ensure that all flows very well. One year, Rita, now odole, and now what is some way you know to so I can home. Warrior crown, and yeah, medical superintendent, yeah, our la polyclinic one, doctor, and as cancer was no cra, Nania sopa. Enu achi wanfanesam na so wawo wasan bowura mu ema asukufo ni adesuafo wo mfimfini ho no wo kire se waboa won pa ama anya hwe kura no common fund no kakra obetimi aye e de aboa MPs common fund no kakra obetimi aye de aboa saafo no nyina no wa na kama anya hwe adesuani bia anya 50 million kan sika no ene de 1500 Ghana cedis wa ya de na monpre no
For me as member of parliament, my office cannot give scholarship. That's why His Excellency the President of the Republic of Ghana is doing free first year tertiary support for all students across Ghana. And those who have benefited, they know how it's going. And so we are doing student support. As you are going to school, we give you something to support you. There's also the Get Fund scholarship. That when you go on the Get Fund website, you see whether it's on or not. Then you know whether you can access that one as well. And so let's get involved to know what's going on around us, to know where we can access support. That is from the Member of Parliament's office. So you wrote letters, you brought copies of your admission to letters to indicate that you are truly in school. To indicate that you are truly in school. Bueno, nanya, godana account to feed the NBO. One more, I want to associate cook, I see a pano, university for no. A house of Nano working, na Hong Kwano, and Nipa Makuma quad your song 70. SOMPA FM. And to what multiply 70 by 1,500 Ghana cedis. Now here's a car, MP's common fund. Where to media bois, Sadiano. Why are the pan? Where, Mamma Rita, now Odolesoa, one and no punch to cook, and a trace Uncle Moya, what a toy him. Any abusia ye fro ponche chekwa eno ye nkran ha ma ye nkobuna hin krusunyaye baby asompa 98.9 wono na sompa 98.9 oba amakwan adumo obu mpa kwenya akomo wo mo na aye de eni ho amasesei enwumatua so wo ho wo mo ni bra brebo wo mabaso no enya asemowa sunya ne sompa aye sompa spelling masters kanena nke friend spelling bee we wo mo aye de ama basic schools mako 36 aduasansia sa de beye na wo mo ebrofo no asam no yenya bope o mbetimi aspene na sa spelling ya wo mo ye ho adwuma no enu na yewura Isaac Bafo Sunyana West Municipal Education Director bra wo mo pa hontoma no wo bosom pa FM fo abaso se we ye adedada pa wo se abribia wo mo koso yo eboa mo fra brofo ka ena afi wuntimi speri a menchro no eyifiri ho na sompa na akwakofa aba wabebo abaso pa spelling ya de ihia spelling ya de ihia o ku school na okenkan yini ya implement kra no etude bia obi shika we di na o se wo hwese na esi spelling e bi se we need spelling I want to mention enkomode bebre di na ho a yenkan no ya no no de atwere ene de san komo it is a did you de to say ya make can say Sunyani West no kra Sunyani is director or emini ya ba ko pe enti etude bi yemi look to share me ya boy plan ba ko ni aye na ye be nyina okay enti me ka say ye bi no ya ja to ti bi say duma we me de me be de achi enti e ba na me she da ipia we so ono fa de ni de achi na on bo ti ma ni aso me de me be de achi etude bi a me nda na me fi me de me be de achi kaka kaka eti se ba se yenda school kwa ni ndo hwibia we wone oyoko na amakwadu ene boss ankomo wo sompa sunwane alaji be kwa na abro sanum night market hwa na wie na madan yakum wono ene ye piaro edma sunwane municipal directorate education no wono so de say to so spelling eboa my pronunciation ekoso spelling eboa my reading ekoso spelling eboa my writing ekoso it is spelling it me boa my reading and writing ekoso dia which is a bit me cut across all subjects ama at the end of the day na bofano etimi abon model and in Sunyani municipal and Sunyani West modi akansi abayi feature no ebejina kwan sakwan we so agi atu ya kase if you crew a committee who to good work na ya bua madumadi akoso na majai amaya papa ma official launching eno ubo ho se abonofo nkura no madanya akum won na kasa ye we Piero edema education directorate no Sunyani municipal Ebusia yenyina mu awo ebono hwae na yamfa wanom prage ye twetwam bi enko branya kwa na adehia wanom awo branya kwa wo se na wanom atia wanwa sempa we ni mekense di mo wanom so omu ntibi da ena no pai wo mo sode ya wo mo kire mu se saloon private care bia ni wura no etu kwan ya ja watototo ka ni nyina mu asesa ni kisi ekokuma ase wo mo sode ya Owura bia ni fish ya wo be se aduasa 70-year-old man wano na private saloon car yini
wanti akyire wen so de water front ho pe baby a drivers fo no etena no watistia na chi and what bonny seabed kama and what team na adehia wanom e won potem obra Facebook ne so yi na ebehwe wani so ade ya SOMPA 106.5 FM Accra emrate kwa ne se wo mo pini no owura yi wonya aka yiki wa hin ana wo bia betena mu anu ase watim ehwe wo manim se ya no where ya suspect ya boss suspect ida se ubeye wizard ana se de akanfo ya beka na hwe yi am se ubeye befo entini na wasa wanom efo so ayaka ni gate no bra Facebook ni tusisi abehwade eya SOMPA 106.5 FM branya kwafo eno no wanu akwachi wo mususu se woye wizard wanu mususu se wo befo awo won finhia no aduonson eno wanom akwa chiri ni entini wanom kirem se mnante kwa no fo so ka ni gate no sasafo bie ni woni wura na tukwan ena wo mutimi bie gate no wo mu bie gate na ne bi yese wo ba bro no sansa se wutu na wanya kubedua so ankotena wanya anka adua so wanya kokko adua so na obi private car saloon car ya wo mu kirem se ni wura no eye owura Bismarck Malik ya wo ya proprietor Edinburgh Paradise Preparatory School ya no ewo branya kwabono potem ho na ne ka mu ana wutu fa na dwo okwatran wo mususu na empanimfo se emnante kwa ni bitimi yentem ensa eso owura na wo mususu se wo ye befo ni finhia be se duoso nim ana ja entempa hwasri wo mode ne kwama postifo a wonom ewo brekum asabram no kasai wo wonom wakache a wonom toto na no se bia owura ni tukwan wode ni tena ka nim no otu ki ni koya de a won kyerɛkyerɛ mu nya sade ade hye ne de wanum susu sɛ we befo ebi anu abɛhwɛ so mame na abusia SOMPA 106.5 FM so kasia no a pep student wonum aso asene ema yɛde ɛbrɛ wo no ɛno na waso egusu awutie na ansa na yɛbɛda ne yɛ ho no ensam a yɛde di wo nto anase egusu a yɛ to brɛ wo ɛwɔ kasia suo no na poso bie ɛne sɛ koko akuyafo a sabre wa maton koko no won san kan sika yewra ya poku ofeso mra se bedwani se aban won mo no hompem no wontua wonka Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama wakwakopie mu wa Zambia memo na National Assembly na dwumadie no ase na wadi tu dwakire mu se ebibremu amaman kamia se yade ye ho enso ye ne ye ho saa entinye colonial masters no sa wa mu ba ne ye ba beboa won ma mo beboa ye ne a bibia contractor so na mo micro Dr. Akrotenga aye ne se wa mu pie wo ora no obi a ne obi anka te deal sada ana asantemamu posifo wo maso papa bi penchi wono de sobolo apatese nom ne ho ade no wode nubone fra make say wo mokokum lawyer nana bafo awia eye lawyer ni ya wogina mu ede ama owura Kofi Nkansa owusu ya wabeka saye ewo SOMPA 106.5 for God and country dwumadie so a wokire mu se say scholarship secretariat ekamia ye said ye de ma manfo bi etu kwan ekwa manhodo so kwasua de ne yeton no wobi mu kire mu se ye kwakire no a lawyer fo yi ekire mu se ya nkire no wono anade ne ho koi ye dane ye ho na ye ba ensem ne bia betere se customer ya wiai ye be ka kire se wo kosia Labour Party fo no wakọ na wo se asem no wo ba sisi ya Midimafo pokwase Maira Accra Midimafo pokwase Maira Accra Midimafo heba clinic aba Accra anu e wonte ye passengers egumi kai mu yi ehwa na dodo na ekro eni sa Accra ne potem ye demo anu ye demo ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no aye more me se minim wife ye kopa wo wanye ye 1 cedi nyi se ne betom ansa na ye tueska no me so mi connection na encheda nkoye na esakakra ti se wa page mu amahodiam bam connection ne mu de we wa wo de ba de kro wa ba de kro ba de kro ye ka stroke nso de wa fan small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma se owo agogo opposite government school no ena nkrahanso obepiem e wo pokuase makwano so for doctor 0244774282 and 0500727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa
She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. SOMPA TV, Emma Aketiapa. No kura Emma Aketiapa. Ede nsam no kwa akopie mu ewo amonone. UK mansoafo aye customer. Wano da bia meka, wane me ofa. Wamomfo sege, obi amfa hansi ha. Ama na anu okura okọ China kwa kati deals ewo ho. Se wo ba na asema sidachi. Pani ba ko a your friend say Peter Madison. Ya wo yi no 2024 no se won koye ambassador ewo America no. Wane Epstein. Ya se ne ho aba asem wo America wono de nkwada perpendicular en wo ye no. San ne yonko paano no ama awia ikura no ye de ho nsem bebrebre o se wono ane party mufo se Madison atimi akwa sa de we dia ene customer wonsi from na wakosia party fo no wo se no kure Madison wo twa antropa. Mandelson was asked directly about the nature of his relationship with Epstein. He was asked whether he had stayed at Epstein after his conviction. And when later further information came to light, he was asked whether he had accepted gifts and hospitality, about whether he had been fully transparent about the relationship. The information now available makes clear that the answers he gave were lies. He portrayed Epstein as someone he barely knew. And when that became clear, and it was not true, I sacked him. Such deceit is incompatible with public service. Nipa we say, yamfane nchechere man, nunti, bra ye hu se watwa ntro no. Hwa na me pam no. San se wo metena UK, ana wo meya suafo, na wo medwetwa ntro sa. We eye customer. Na se wo besi form, se wo nsi form. Eno na eye consecutive leader, eye friend say Olukemi, Olufuntu, Odigekwe Badenok. Waka se wonsi form na labor for no se form do head sia no besie we so na ye nyina na Pepsodent kase no ye de nyina e de asie ye tena ase e wa SOMPA 106.5 FM so wankran ha no ye nkura bata hodo ni nyina wo bi agi bi kama eto peten ye na www.sompaonline.com so ensam dodo na no e wo ho ebie ye no mo a ye ge bre e kenkan kase no ma mo no eye me odoman kuma chia me obrempon na kwaku ampoma meni anom triple amai ejapia apam dada ene yenu ya baba ko ABENA ADEPA Kofi